Dragi gledatelji, hvaljen Isus, lijep pozdrav, dobro večer, evo mala večernja šetnja, predobro, nije hladno, previše hladno, baš je ugodno, malo se bolje obučete, ne previše, evo predobro je, vrlo dobro. I evo Trbovlje, mali grad u Sloveniji, već sam prije snimao videa, pogotovo na onom kanalu koji mi ugaše, nažalost imao sam preko 15.000 pretplatnika. Mal grad, oko 40 km od Celja i oko 60 km od Ljubljane, jel? I evo Trbovlje isto ima neki poznati osoba, ako niste znali, svi ste čuli za onu hard rock, jel tako? Mislim da je hard rock grupa Laibach. Laibach na njemačkom znači Ljubljana. Članovi znači tog sastava, rock sastava su iz Trbovlja. Znači rodom i tu su živjeli neko vrijeme, mislim sad naravno da više ne žive. I znate svi Đuru Đurića iz top liste nadrealista, poznate njegova supruga iz Trbovlja, Slovenka, pjevačica slovenska. A i Slovenija ako država cijela, jel, ima dosta poznati osoba. Može se navesti recimo oni ko znaju iz Jugoslavije, bivše nogomet, Srećko Katanec, nogometaš, Slovenac. Pa recimo Martin Strel, pjevač, odnosno plivač. Martin Strel je plivač poznati, one maratonska plivanja i tako, znate. Eto, a još ima poznati osoba u Sloveniji, javnih sportaša, pjevača, pjevačica i tako. Pa eto, navedite vi nekako znate i ode ja dalje u šetnju, pozdrav.